येले बुंदेया रत्ते केजा ह्यागुदु ते दस चौलागा पारु खुनु बनी पुच्चे हामोकी ताना कने खुनुनिसे रथ देकेको ज्या सुरुयाइको परम्परा कथा थुक्सिया रथ जात्राइ लागि आइतबा बनी हामोकी ताना सोमबार निसे रथ देके ज्या ह्यागु खा आठौं बुंदे यो रथ निर्माणी क्रममा पहिलो दिन जुल यो साइट दैना चाहिँ बनी साइट दिनुको ल आठौं चाहिँ अब जाउफेर हजार साला या गदा थन ठेन होंगल की धमा पासाउ की दियन्टया हामो की मिलायाउ जी हामो की मिले जति की तल तल तया अनि जी थौं कने क सोने न चाहिँ बछि रट जाग्यु जी अले चाहिँ बेट यो जाइ पिन्ट जाजु रथ देटिन्य जाउला खेले तया तगु खचाया त पुचे हगु खा नमन होला थुक्सी बुंगदेय रथे नुगु थमा तेगु लागि पुचे थमा देकेगु ज्या जुइटुगु दु बुंगदेय रथे जिन्निदे छक्का वा दुगु खमा स्यन थासा ज्या मबिल थासा नुगु तैगु परम्परा दु थोपाले पुलांगु थमा लचके जुगुली जोकि मकागु उद्देश्य नुगु थमा तेगु निर्णय जुगु खा सबले चाहिँ आज बुंगदे यो नु ढमा न चाहिँ बेगु जुल ओ ढमा चाहिँ नपायो ढमा खाउने खाउन नहुने त्यो ढमा चाहिँ यो को दसकै जुनी ना आठो नु ढमा चाहिँ लागि चाहिँ पलियाना तो ढमा निर्माण याउ खाओ ढमा देखिउ जाना लको निर्माण सम्पन्न जिरु ल आठो रड खाउन चाहिँ निर्माण सुरु थुक्सी वैको वैशाख 18 गते बुंगदे तरथे बिज्जाका वैशाख 21 गते निसे रथ यात्रा सुरु जुइतेंगु दु खासिना बुंगदे चाहिँ पटिपट टिकी कुने चाहिँ नवयना सुजी ख जम्मा चाहिँ 15 दिन तयारीमा हो तो 8 वर्ष चाहिँ 10वीं तिथि जोडिएना चाहिँ 14 दिन चाहिँ निर्माण सिरेकीमा अझै यो चाहिँ 18 डेटको भित्र चाहिँ बुंगदे यो रथ निर्माण सिरेका रथ बुंगदे रथ बिजाकी जी अहिले चाहिँ 21 गते ठाना चाहिँ गावर सालाइगी जी